Hej, šta radiš ovdje? Ali on ima neke veze sa tobom? Ne, mora da me je zamenio za nekog drugog, idemo. O da, često grešim za... Ali kako se usuđuješ da ga se dočepaš? Izvini, ljubavi, kako odvratno. Mislim, pogledaj to. Osjeti kako smrdi, reci nešto. Ne, on nije radio ništa. Odlazimo. Da, pogledaj jakno. Provjeri da te nije uprljao. Ne, nije prljavo. Idemo. Idemo. Sad ti stvarno treba tuš. Zdravo, Ali. Leđe su mi u komodima. Nema ti pojma koliko sam smeća danas morao da pokupim sa zemlje. Ali koliko koštu ljudi da pošetuju i bace đubre u odgovarajući kantar? Kaži mi. Možda da nisu uvijek puni, neko bi ga bacio. Ali kakve to veze ima sa tim? Ako vidite da je kanta puna, uzmite još nekoliko metara i bacite je na drugo mjesto. Znate li u čemu je problem? To je da ljudi ne prestaju i da razmišljaju da iza uslugi koje imaju na raspolaganju stoji rad drugih ljudi. I često što je ovaj rad skromniji, da više uzimaju zdravo za gotovo. To je nevjerovatno. U svakom slučaju, šta ću da ti napravim za večeru? Znaš, tvoja mama danas radi noćnu smenu. Ja ću to srediti. Ne, nije ništa. Idem da jedem picu. U redu. Treba ti novac. Da. Evo ti. Uzmi, Ali. Je li dovoljno? Da. Osim što Amra i ja idemo u novi klub u centru grada i... Ok, ne brini, napravit ću dovoljno. Evo, 50 eura za picu, slušaj. Pretpostavljam da je ona devojka sa kojom si danas bio. Zaista se nadam da je ova devojka dorasla tvoje večeri, Ali. Tata, za danas sam htio da ti kažem da... Ne brini, nemoj mi ništa govoriti. Mogu da razumijem, bio si sa veoma lijepom djevojkom, veoma sofisticiranim i možda nije lako uvesti prljavog i smrdljivog oca. Znači nisi se uvredio. Ja sam se mnogo razočarao. Ali znaš, Ali, kad jednog dana budiš otac, i ti ćeš shvatiti da bol koju sam danas osjećao nije zavisio toliko od toga što si me se stidio, već od toga što ja kao otac nisam bio u stanju da ti prenesem te vrednosti koje bi ti mogli dozvoliti da me se ne stidiš. Ali moraš da znaš da su ekološki operator ili konobar koji ja poznajem ni manje ni više nego notar, advokat ili doktor. Da, ali da li bi radije da me vidite kao advokata nego da me vidite smrdljavog ili prljavog na rukama? Apsolutno. Nadam se da ćeš postati najbolji advokat na svijetu. Ali znaš li zašto? Jer kada jednog dana više neću biti tu, želim da mislim na tebe zaklonjena kod zloće i površnosti ljudi. Ali bih pre svega volio da postaneš najbolja osoba na svijetu. I zbog toga treba da poštuješ ljudi posebno zbog njihove žrtve. I ne samo za njihovo dostignuće. Lepe reči, ali sami ste željeli da nastavim da učim, jer dobro znate da vas ljudi poštuju samo za posao koju radite. Ali, ti si moj sin. Uvijek ću te voljeti, bez obzira na sve. Čak ako si danas porekao da mi kaže zdravo, jer si me se stidio. Ali jednog dana ćeš biti dovoljno jak da prevaziđeš ove društvene slabosti. Pa onda, osim što te volim,
Ja ću biti i ponosan na tebe. Slušaj, vidim da se dobro istuširam. Jer mi je to zaista potrebno. Zabavi se i nemoj da kasniš. U redu? Ovo mjesto je užasno. Odnosno, objasni mi, zašto si mi odveo na takvo mjesto? Evo, jednu stvar moraju da urade, da to ne propuste. Vidim. Zamisli, ako bi imali djecu, to su očevi koji u životu ne znaju ništa drugo, nego da služe ljudima. I pomisli kakov život vode njihove žene. Možda nemaju mnogo para, ali su dobro. Amber, se ne zaustavlja na izgledu. Stvari, ja se ne zaustavljam na izgledu. Zaustavljam se na stvari. A oni u suštini nemaju ništa. Zaista? Nadam se da ćeš jednog dana moći da mi ponudiš večeru na bazi kavijara, tartufa, a ne banalnu picu. Vidi, ovo banalna pizza će mi koštati 50 evra. A, dobro, da li treba da budem impresionirana? Moj otac im daje napojnicu od 50 evra. Eto, vjerovatno bi današnji Jupiter mogao da se pohvali takvim nečim. Trebaju mi ljudi koji mogu da dožive moj život. Da, ti si u pravu. Treba i mene jednaka osoba. I shvatio sam da mi se ne sviđa život koji vodim sa tobom. Šta? Od kada su ove vesti? Pošto sam odlučio da budem do oca nekadašnjeg Đubreta. Šta? Da li je tvoj otac čistić? Ne, ja sam sin izvanrednog čovjeka koji radi kao čistač ulica. Čovjeka koji mi je naučio da ne osuđujem ljudi po rezultatima koje postižu. Također treba da naučiš da poštuješ ljude zbog njihovih žrtava, a ne samo zbog uspjeha. Govoriš kao oni znaš. Molim te, reci mi da želiš da me ostaviš. Ne, već sam te ostavio. Neka nađeš nekako na svojoj visini koji se vodi po kavijar, jer ću donijeti pice svoju kući. Ale, ali šta već radiš kod kuće? Sve je u redu? Razumijem ko je do moje večere. Tu si ti, tata. Izvini. Hvala što ste nam se pridružili. Nadamo se da ste uživali u priči. Deljenjem ovog videa i vi možete da utječete na nečiji život, dajući snažnu poruku.